Laknas kangbayang ni channel na sa anti korang chakswa dali tarik te chigatam February hajagni koktok nga saksa news agan damgapa ni obosta ungani ko agan ginchim orin asma sakantian ayo an mantel gen ua kuburang ko pura e agan damgapa nga chokmota news anchor Hindi ba zaman no di ua mechik ni kobol ko sa dalo na kaggang bakna naman skay nga ha. Kolgrik sa Oktober hajar gni chichat balsiyo ua news pura itam gaparang gatak kamaha. Jigat da ua mechik ko sandiyo ba manjaha. Hindi di Salma Sultan ara bachi riyanga. India udong gapa mandirang sengna abachinga aro jija ongaha. Sipang bat gapa dengtang country ang niko sandiat kenchimo oba manjaha. Salma Sultan na kasagpa mandirang nagca oba jup dongaha. Andi ba government ni gata sandia ni kode dontong jaha. Maina news pura kumgapa Salma Sultan ni gama ni ko nokdang ni mandirang sandi china pulis na onaha. Ia news pura kumgapa Salma Sultan ni news ko ang basak ko banin mansua. Andi ba juga makatarang ko na merong tal jani gaman aganap ng jaha. Dahil sa nga cem talatani ko onara baing. Salma Sultan middle class family अच्छी गपा onga. Uni pagapa government no job kagapa onga. Andi ba uni magapa di housewife san onga ya. Ua mangni nokdang ara namen kushi ongapa onga. Ia video naking pa biapun Salma Sultan chonbat tingo kalgriki rolonga. Chonna unin Salma Sultan poraina gisik nang big ponga. Dalla chisok kahon wa journalism subject ko rai degree man kapa onga. Salma khorba mangpa biapo gesa TV channel o news porai tamgpa chomotan anchor onga cham. Ua belsi bongana skangan gemaha. Chomotan kolgriksa Oktober hajal gni chi cheto. Belsis ni zaman sa uni kaket kapasaki ko manaha. Salma Sultan ako antang ni magtsagapaan suote gala. Ua miyasani bimengkon matu sahu mga. Ua miyasani suot manca ako nagkapasaksa mechik donga. Agan bagaman kata belsi bungani zaman sa. Uni magtsadangan suota ne masyaha. Salma Sultan ako suot manani zamano. Salma Sultan ni siani zamano Salma Sultan ni manggisi ko jaksam sachi ara sigaret ko rengaha. Aru wa Salma Sultan ni namnak pat bagit ko barkuha. Wa suota ni somayo donggapa mi cekon. Komal Singh Rajput mga. Komal Singh Rajput kolba koto. Uni suota ni somayo nagkapa ko kaket sakiyon ni agana. Korba कोर्ट ni उकिल ni आगान का कथारंग को बाहाई कनांगना कोमल राजपूत जो है आई विटनेस है, उन्होंने घटना होते हुए देखा है ऐसा उनके बयान में आया है। अब प्रकरण को पूर्ण रूप से अभियोजन के पक्ष में प्रमाणित किया। सलमा सुल्ताना न्यूज चैनल न्यूज आगान माइक पसान ओंगाइजा अंदीबा उबा रील्स खाले अपलोड खाना नमनक कपाबा ओंगा uni acting changani gaman manderang una khasa Mathur Sahul uwa area ni gym ni malik onga. Aru uwa gym ni instructor ba onga. Uwa saksa healthy onga ba onga. Aru nammen kadang sempatna changbe ga onga. Uni makhang bimang aru ben ni healthy onga ni ko nake. Me chakrang una phagol ongi jaan dongja. Salma Sultan aru Mathur Sahu hajalgni chibunga balsiyo saksa sakban ko grong gerkaha. Uno mateng Salma Sultan gym join kana rebacham. Uni zaman uwa mang golpor kriti kalsan ape aglusak jangi tangani jorar pengko rai dongna ba egri ongger kaha. Andiba uwa mang hajal gin chichat belsiyo tangka paisa ni bidin mo golmal kajia nammen dalaha. Maina Salma Sultana Mathur Sahu ni gym chalaina tangka bangi nanga ni agana ni gaman. Uwa laksni tangka ko bengoni ko lon raha. Uwa lon ragapana ba Salma Sultan an choteng acham. Andi ba Mathur Sahu ni kosak ko Salma Sultan amat na aba chengaha. Maina uwa Salma Sultan ko gale gapan me chkrang ko nagtap tapaha. Uwa maang apsan dongrama de. Andi ba Salma Sultan Mathur Sahu ko uni neglect ka ani guman antang ni tangka na bokpa ane anaha.
Uamangni gisepo tangkapaisani gemenamen bolmal kajiau aha. Uni aselu samatul sahu Salma Sultana ko suotaha. Matur sahu jen somayo Salma Sultana ko suot mana. Aro jen somayo ua makselaha. Unu sa uan tangni daktum mangani ko masyaha. Salma Sultana ni manggisi ko galna kata. Ua antang ni rang Kusal Srinivas aro Abdul Salma ko pon kae agana taha. Matur antang ni sakani Kusal aro Abdul ko Salma Sultana ni manggisi ko galchina aganaha. Ua mang sakani na matul sahu lakol tangka onna aganaha. Salma ni manggisi ko galna gata ua mang daltu bigapa burung ko basyaha. Skang ba ua mang kargari ko amedon cengha. Uni jamano ua mang Salma Sultana ni manggisi ko becet do rom ha. Uni zaman ua namgi jagpa mandi cabrang pa acak ko suotaha. Je dapode Salma Sultana ni manggisi ko gopna. Aku cometungo acak ko gopna cuenga ane agana managata. Uni zaman ua becet do rem-reme. Daltu bigaba biar dardi gurba mukki makona rangha. Ua biapona Salma Sultana aro acak ko. Matur sahu antang ni repeng. Kusal aro Abdul baksa pit chat aku cuwe Salma Sultana ni manggisi ko gopi galaha. Uni jamano de matur sahu mamung bong jagata rakke mesokaha. Aru was kangu mai ke jangi thang banya gata ua jangi thangaha. Matur sahu ko pulis rangara mai dekir namat naha hai niangna. Agan bagaman kata Salma Sultana laksni tangka ko loan raa. Ua loan na EMI ko ba Salma Sultana an gamma. Andiba kolgrek sa Oktober hajargni cicet belsio, matur sahu Salma Sultana ko suotaha. Mandirang ni cancit paniyo Salma Sultana, baci bari ange donginga. Bank na EMI gamma ni de, Salma Sultana ni bank account ni gatan gamaha. Aro waba gambewar somayon gamna manaha. Iyan dalbe gapa matur sahu ni gwalani unga. Jamano pulis rang matur sahuni bengu Salma Sultana ni account gata gamba ni ko bermamanaha. Maina Salma Sultana belsi bungan skangan gemaha. Salma Sultana ni gemma ni kudarang basandi jaha. Saubarang Salma Sultana ko bacir yanga ni matur sahuos ngode. Mumbai ci antang ni kirial ku bariat nari yanga ni aganaha. Salma Sultana ni maharirang aru pemilyar maina sandis kajaha. Ua mang Salma Sultana ni madur sahu ko mukcak asani gemenamnek jaha. Salma Sultana aro madur sahu ni dongdem mani ko ba ua mang malsija. Salma Sultana ya agasako janggi tangi donginga ma. Masyaha uko basandia ni dong jaha. Salma Sultana antang ni pagaba na men kasagapa nga. Jen sumayo Salma Sultana ni pagapa hajal gani kolgek gani belsio siyaha. Ua pagapa ni antim sanskar comotan Hindurang ni dakbewal galla gata galla ni somayo Salma Sultana riba jaha. Ulu nisa uni family mandirang sandina aba cengaha. Dengtang biaprang ciku sandia ni jamano manja Kobra thana onar yang missing report ko onaha. Ulu nisa Salma Sultana ko pulis rang aro mandirang sandina aba cengaha. Pulis rang Salma Sultana ni skuti ko railway station no manaha. Andiba Salma Sultana ko de jigda sandio ba manjaha. Belsi bongong pelahan diba Salma Sultana ko manjaha. Andiba jen somayo SP ketal wanuna ribaha. Jeni bimkon udai kiran menga. Uasa hajar gini kowe ketam belsio. Operation muskan gepako bekotaha. Ji dak bode concon geba bicarang aro dambe bicarang ni gemma ni ko sandina mangen. Ua gemek pailang kon kengsa cek ka eniaha. Jen sumayo saksa kop, jeni biming kon Robinson Korea menga. Ua sa gemak pemanderang ni dairi kunion ma sinamat naha. Robinson Korea. Ua Salma Sultana ni dairi kuniaha. Ua Facebook bank account aro dengtang social media rang ni ko sandiaha. Ua Salma Sultana ni Facebook account ko cek ka ini cingha. Andi ta bersirang na kengkeng ua Facebook account ko jakhala. Andi ba kolgrek sa Oktober hajar gani cicet tarik ko foto rang ko post ka ani zaman de
Belsi bungani gise pochang seba post ka adung jaha. Andi ba uni Facebook account de active ong idung kuinga cham. Ua saksa foto kana nam nekpa aru reels kana nam nekpa. Andi de mai daki ua post ka ja ane ASP sandi na aba chingaha. Ua san ong ja dengtang social media ni ko ba ua sandi ha. Hai anjing ASP Robinson Mureni agan kapakatarang ko ba kenang chengna. इतने में मुझे समझ आया कि वो लड़की जो कि फेसबुक में इतने सालों से बहुत एक्टिव थी और अचानक से 21 अक्टूबर 2018 को उसका आखिरी पोस्ट आता है, उसके बाद से वो अकाउंट एक्टिव है बट कुछ पोस्ट नहीं आया। Uwasa Salma Sultanani bank ni ko loan raga ko EMI gamma ni ko ber mamanaha. Maina ko biksa Oktober hasil ni chicha tariko uni EMI gamma ni record ko mana. Ua EMI ko Januari hasil ni ko tamblisio na gamku ni ko kaha. Uni gaman sa sawa mancha uko gammenga sandi ha. Andaki sa mathur sahu ni gamma ko mamanaha. Salma Sultana ko mathur sahu sota anide masya. Andiba uga maangar balo gopi gala uko sandina abachingaha. Belsi bungani jamanu uga mangni gopi galgapa biap ko highway raha. Uni asil uga mangni gopi galgapa biap ko nagjaha. Uga gopi galgapa mandirango singon. Uga mangni gopi galmatu somaya bol fangsa dalla dunga ane aganaha. Uga rango bol dunggapa ko ba highway manani gumende naha. Andiba civil engineering ni highway na survey kagapani record ko sandiha. Unu sawa mangni gopi galgapa samba o bol dunggapa ko masyaha. Uni jamanu sa GPR ground penetrating radar mission ko jakala. Ua mission ko jakale Cobra 4 line ni ramani ko bele Salma Sultana ni sendal aru gapan posturang ko manaha. Aru uni greng aras ko bikrok ko manaha. Uni jamanu tes kaiwan Salma Sultana ni greng onga ane masyaha. Polis rang motor sahu ko eres kaaha. Aru uni pengsakani kusal sinabas aru Abdul Salma ko ba eres kais sandia ni ko dakaha. Mathur sahu ko hajarni ko tamblisyo koto nar ange jelo donataha. Andiba kaket sakki ko manjani gaman. Hajalgni ko blisyo ua bel matne jelo ni ungkataha. Salma Sultana ni family case ko dontong jaha. Ua daw na ba ungkuinga. Komal Singh Rajput jian suota mancha ko nakapa ua ba Cobra koto aganaha. Sakirang ni mangchikang case ko daw koto rakugen. Uni jamanu sa Mathur sahu ko may dakaba court order gen. Uno sa Mathur sahu ara jail si dungani ungen ma jokgen ma ukode ma shigen. Dal ni video dia san changgapanu gapan video ko manangska gen. Sakan tiyan antang na sumsaki dungna nga. Yang ni video ko nasmuni chakski ni shwani na matel dia. Kasapay subscribe kana like kana aro share kana gol kana be matela.